Ziruzuye neza muri studio za Ndabaziyetv nitwa Mugabowindekwe Regis Mr Muhanzi ninjye ugiye kukugezaho incamake z'amakuru y'imihanda ya none. Dore ingingo z'ingenzi turi kubategura amakuru yacu ataha. Nyarwaya Inosa wamenyekanye cyane nk'umunyamakuru ku muyoboro wa YouTube channel ya Go TV show, akaba yaramaje no kwinjira mu bijyanye n'ubuhanzi, akaba yarashyize hanze ibihangano bitandukanye, akaba rero yaramaje no gushyiraho akandi kazina uko yarasanzwe azwi nka Nyarwaya Inosa Yago, akaba yaramaje kuba yitwa Yago Conductor. Mu gihe rero kitashize icyumweru arimo aratigisa imbuga nkoranyambaga, ararugeretse n'uwitwa DJ Brian, uyu akaba umuvanzi w'imiziki kabuhariwe haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu rero bakomeje gusubiranamo bashinjana ibyaha ndetse n'ibinyoma. Benshi batangiye kuvuga bati icyo bari gupfa. Byaje kuba rero akamaramaza ubwo bahuriraga kuri space cyangwa se ku mwanya wa X, ndavuga yahoze yitwa Twitter, abakiriwe n'uwitwa Godfather. Aba rero bakomeje kusubiranamo cyane bashinjanya amabanga ndetse banashyirana hanze mu buryo butandukanye. Yago arashinjwa kuba yarateye umukobwa inda, ibi akaba abihakanira kure ndetse akanavuga ko bitigeze bibaho, ahubwo ari akagambane kari mu bantu benshi bafatanyije kugira ngo bamushyire hasi ntakomeze kwamamara mu bijyanye n'ubuhanzi. DJ Brian akagira ati rero uyu Yago mubona ibi byose avuga ni ubusa. Uyu Yago rero nawe agashinja DJ Brian ko ngo amafaranga ahabwa ngo atera inkunga abana, ahubwo ngo ayijyanira mu kunywa inzoga mu tubari dutandukanye. Aya makuru turaza kuyarambura mu makuru yacu ataha. Naho ubukwe bwa TheBen bukomeje kuba ingingo y'ingenzi ikomeje kugarukwaho hirya no hino. Ni nyuma yuko urugamba rwe na Bruce Melody narwo rwari rutigishe Instagram, YouTube ndetse na Twitter na TikTok. Imbuga nkoranyambaga zari zimaze iminsi zivuga cyane uwitwa TheBen ndetse n'uwitwa Bruce Melody. Bagira bati rero dukwiye guhurira kuri stage ubundi tukabifata nk'urugamba, tukaririmba tukemeza rubanda, Zose bagahitamo ninde mwami w'injyana nyarwanda hano mu Rwanda, ni Bruce Melody cyangwa se TheBen. Ibi rero byaje kuba byongera kugaruka ubwo TheBen yapostingaga kuri Instagram, ubwo yabazaga ko indirimbo ye ishobora kujya hanze mu minsi 2, asigaye mu minota itarenze 10 hagahita hajyaho comment zirenze 500. Aba bloggers cyangwa se abakurikirana hafi by'imyidagaduro hirya no hino bemeza ko TheBen ashobora kuba arenze kuri Bruce Melody. Ni mu gihe kandi Munyakazi wabarabuye aho kuba wabaraburije yaba asesekaye nawe mu rubuga rwa Kigali, dore ko yibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gutembera imijyi iki gihugu cya Amerika, yaba New York n'ahandi hatandukanye. Hari kumwe n'umuhanzi w'icyamamare akaba umunyabigwi Shaggy. Mu ndirimbo bakoranye When She's Around ikomeje kubaka amateka no gushimangira ko Bruce Melody ariwe mwami w'uyu muziki nyarwanda, mu gihe abandi ariko nabo bavuga bati TheBen niwe mwami w'umuziki nyarwanda. Hirya y'ibyo ariko TheBen nawe aje kuba ashimangira ko agomba kuba umugabo, dore ko ubukwe bwe butangira kuri tariki ya 15 bunateganyijwe ko buzabera muri Convention Center. Ubukwe bukazaba bunagaragara kuri website bashyizeho bagafungura Ben and Pamela. Ni byinshi bikomeje kuvugwa muri aya makuru y'imyidagaduro, ariko kandi turi no hirya no hino mu byegeranyo bitandukanye. Mukomeze mubana natwe makuru yacu ataha arambuye. Nitwa Mugabowindekwe Regis, ubishatse wongeraho Mr Muhanzi.